Dongkamuka Malang Dispensary Building lapen Veterinary Officer Kota Karbi Anglong Autonomous Council CM Ari Dengpen Kangpu. West Karbi Anglong Kebarlo Soceng Blok along kuti-kuti atangka ke Panglim. Kindu alam pen inu dapan keton kelang atum pen kangnang. Kardom prime time long peneli berita than bang thare harmony be non berita don pen arjita Karbi Anglong Autonomous Council CM tulirong hang ari deng pen aruni phai pho arni dongkamuka malong dispensary building veterinary officer Kotar Kangpu pon berita kat news asa hemalong berita nang pale IRDF scheme veterinary sai kamapan tangka sika lakner kepra hinya tangka pen kikim ke patang ponahem Karbi Anglong Autonomous Council CEM rong hang ardeng pen Kangpu pon labang sohem Kangpu pon along Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horan Singh Be MLA Dr. Man Singh Rongpi EM MSC pen cheng lok sai kam sai phatum chetong dun si RDP dun an parta dongkamukam along Assam State Rural Livelihood Mission pen kibi pon gram swaraj abhiyan ajivika evam kausal vikas diwas amai ki padu pona longta alang tung chetong dun si RDP dun pusi biota rip dun long Karbi Anglong ahawar asai kam tim along piniarni anta kasupang ling masai ington telang lason tak thak se Soceng development block along Kadukawe 2012-2016 anikan apartment Kadukawe rong arlo kaching thur amu mate kidukela apan kepanong IAY ahem patang pipe biamhu maputhak GGKSA lapen nogong KSA tum chelang si FIR kipidama berta ka news along berta nang pale Kidamdang Arko ni Pai Troxy Arnila Sobuta FIR Pidam Nolapen case number lake 01-2018 Henlo. Bota Police atuma phanda tangka kibang labajok Pini Arnianta kine ponje phan ang thega belang posi GGKS atum pending je. La so sai lo akile ke chupanglim aje ia tuma men lake Prasanjit Basal Samsing Rongpi Kunsing Ingti Probin Timong Lapen Bituson Rong Pharatum Henlo bota alang litum pen pachini pontu. Kadu kawe pen hum suri ke thomra hum pharok pli a eva ahemso kitang tipin lo bota birta nang pali anparta la hemanu chok la pen tin setame hem kilong duna tumsi kilometer phoan aka hilo ching thum dunang loputa a ewa ya hem kilong duna tum pen pachini long la ne tum la mondon area long da ne tum marong ne lo hai pui area long tan ne tum long bang du lo setame ne tum jok ai vai pohon bang ke ting la pen jok Lalu nali, lasta tuareng peng kilometer thom pliang bong ni tum si kecing thom tam. Lapen la sona sai telu pu iriang bong long anda. Kapitang tiang selu. Pena pina arpong pina kai phwa pla plu parpong pla plu tani ni tum metha si parpong iklo. Sar tum. Tangka bang ang ton la tum si tangka bang la tum si parisip thaila. Nali tum ai kaun long snang lut pu samelang li tum si tangka bang ge. Ni tum kawan long kanang pilu dah hai. Setahala pusi bang pon thaila. Tangka bang gedi. Ni tu mari teng long nang pipi. Ting pen mi jok na nangeli. Amar pong ta me thang si ka chapar pong lo. Ka jeng tum ta ha. Kilometer thom mak la ni tum jeng tum da. Ai vai hem pe amen pen kenali tum long nujok pen ting achona snangeli. Oh la nu jok na. Nujok pen ting achona. Tapi la sunu jok ting ada la lang tum da kanang pali le snang li tum si jeng tum dam na. Gari nang lin e pemasi ni tum si jeng tum dam na. Te tangka bang alang li tum si pon lap lom. Tangka galang la. Tangka si pon thai la. Alang li tum si pon lap di. GGKS lapet NKS tum ni thom kep an apor IAY hem kikim ke rang ke patang ponche phan apor tapi ponlo bonstame non anta kachiklem dam je phan mathabang jong se prapjin pen kikim ke rang asai claim credit polote sodang che song asai deng ponang jiputa GGKS tum pen birta nang pali Kajironga long kinduki abji aphan angkra kiri rok inuda bang phuapan joglabanda thana keton kelanga bang phulapen ingnam rai komatum ingnang si karju patek tok bomlo pusi kad news along berta nang pale Kindu karai kom japhan keton kelang abang phu bang phiatum dode sangsa porhot non hejong joglabanda thana angka natun danga aronga mekar parsi rok phar arta pikebra pho aphan keton kelang apen ingnang rai kom abang phu bang phiatum ingnang koptang lo alang lidok moka Karbi Anglong along abuhanang dosi Kajironga along kindu ki abjaphan kachisik puta keton kilang asai kampen pachini keton kilang abang phat maphan rong phar ki thana tengpen rong mong along ki patu 315 rifle ibong hile mukrenar ke plate visim kangtang asona mong longpon non malam sopor pandina praman berta mungton ponik sena
আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Atur Kimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi gulat along long pon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu long pon ikji. Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Dina mupi putot bertalo bangtulu di purong supi miti phang arong along aru pho arni volleyball kabatu pensi boroke arong aje rongjali bisagu katalon pangcheng. Difu Town Committee Ward Number Nerd Kebabari में Commissioner Khorsing Terangsi Rongjali Bisagu arong jalong pachiton pen volleyball kachipate pangcheng pon volleyball kachipate along kadokawi terang cricket thom chipate dun rinti Rongjali Bisagu katalon kecheng arni penang ke thegeding tabang pubang petum chetong dun. Dongka mokam arong supi arlo aruni 5p arni NRLM rongkhang block keparlo village organization narkep self help group armu atu chingrum si rong supi arlo karko kar phekpen kepang thirasai padupon NRLM Rongkhang Development Block keparlo village organization atu pen dongka mokam arong supi along kepang thirasai kideng kepang thirasai ke claim pon lake Rongkhang block asai hema thengno pen rangsna college along an ajak kideng sarbi maratum pen kepang thirasai measurement pachun pon lopusi beutarim dunlong. Ladak or Rongkhang block Dongka Mukam under or self help group mane town area ang kapalo atum kadu kavi self group members atum bank si laso cleanliness aput hak militum ke kenang sop ahor mu buke kadu kavi ta chini lo las milituma laso along kapapran nunia pansi la Dongka Mukam mahawara long ko asi cleanliness sa di mala asi munitum sami RJ pen jengkon lo pilthi ki claim kita malong andala si paprang nun theki usi mathapon mesini ditum na so a program dengkon Karbi prime time bangala pansi kang ton penglo langi bom thaka news channel dumi thame kurwang thu